हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल रीमा फ्रॉम आसामत আপোনালোক সকলোকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানীৰ দৃশ্য। মই যাবলৈ ওলাইছো ভঙাঘৰ অভিমুখে। ভঙাঘৰত ৰিপৰ্ট আনিবলৈ গৈছিলোঁ। যাওঁতে ৰাস্তাত এই মতি গতি চাওকচোন কি অৱস্থা। ৰিস্কাই পিনে ডুব গৈ আছে, গাড়ী পিনে ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যায়। তথাপিও মানে এনেকুৱা মানে যোৱাটোতো যাবই লাগিব, লাগতিয়াল কাম নগ'লেতো নহয়। কিন্তু চাওকচোন গুৱাহাটীত এনেকুৱা বানপানী, একাঠো কি অৱস্থা। এই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, তথাপিও মানুহ আহি থাকে। এই হৈছে গুৱাহাটী। বৰষুণটো কমি যাব। বৰষুণ হৈছে, ভাল বৰষুণ হৈছে। যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ। এই চাইকেল এফালে ডুব যাব। উৰাই লৈ যাব। গাত মাৰি দিছে পানী। আহোঁতে কেনেকৈ আহে আন নাইব আৰু ভাড়া ইফালে পালি বৰষুণ পালি নাইব, মৰবা লাগব। এইফালে ঘৰে ডুব যাব। লাইটৰ পোষ্ট আধালৈকে যায় নেকি? এইফালে গাড়ী ফেলি তলৰে পৰা নাই, গাড়ী ডুব পানী সোমাই গৈছে। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।